So what's up mga laagan? Welcome to my channel. So thank you sa 600 subscribers. So thank you to no. Paabutan yung fan ki. Gamay na lang ko lang. Hey guys, dalian ninyo abot tag 1K kay makakaon na jud mi. Please. Gutom na. Ay so karon mga laagan ang kwan maguna mo kay ang laag. So quarantine man ta. So na daw sila na huna ano nga challenge. Butla man saka so i-explain niya karon ug sa. So guys, nakita niyo naman sa YouTube ning viral siya karon kada react sa videos katuganing sa TikTok na my heart went oops. Antor, kabalo na mo guys. So, maglantog mig videos sa mga ato mga sexy boobies. May ang react ay punishment which is this. For example, my heart went oh, di ba? Like any gestures na nagrepresent og reaction like nasulot ang mata. Like may katawa ana guys. Oh, hindi mo katawa. So, nasabtan na niyo guys. So let's do this. In 3, 2, 1. Uy. My heart went. Ikaw na nini. Maniac! Come on guys. What's up, next sige pili na medyo ano. Lupa ilang manyak. Ay, next ano. Ba't bata pa man Malakit yun? siya. Bata pa man god. Mata. My heart went. Maniac! Diba guys? Loyal to eh. Ito eh. Loyal to eh. Next. So next. Heart went. Ay! 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 Sabi, labanan ng buhat, ba't labanan ng... Alay, lubot ba? So grabe naman kayo ito. Sige, sige. Next. Ay, simple raw. Yeah. My heart went. NANI?! Kay Ano lang? Maniac! ano lon? Paano lang mo? Hota. Giwaw ko. Yata. Paningot ko. Gamay ma. My heart went. Iya, may na oh. Iya, may na ka. Iya, buli ka. Ano siya? Oh. Impression ni Kuya kay... Maniac! Next. Next. My heart went. Bala ka!
Kisa. Sige na lang, oy. Bali mo. Ay! Oy, bali mo. Oy, bali. Nakakasya. Ngoyo kaya, ano kaya? Next. Bigyan jacket mo na. My heart went. Wait. Uyog. Wala na ba? Katawa siya. Hingisip ako na. Yung uyog. Maragwan. Earthquake. Nagulagi na iya. Ano man na. Pikachu. Ano? Pikachu. Pinawad ako na. My heart went. Pagka pag-oo. Kana. Oy. Ay, kana. Kain na. Oy. Ano? Yo, kas putong kilid. Puro. Kubo. Wait. Ano? Mag-dribble ba? Sige. Next. Ay. Oh. Oh. Cute. Yes. My heart went. Pala. So, dito natataman guys. So, Dito salamat sa paglantaw. Palihog kong subscribe. Gid guys, subscribe ta ano no. Tawgain yung mga higalang ng subscribe sa akong channel. Abtan yung 1K. Kuan, bundakin ninyo og usa ka like, share, comment guys. No? This is Steven. I'm Jeneline. Sheila? And dagan salamat sa 600 subscribers again guys, no? Thank you kayo ninyo. So, as promised, shout out dito sa page nga gi-post na ko. So, shout out na ito, no? Ana precise icon sa iyang TikTok ID. Follow daw ko, no? Please follow. Honey Hana, no? So, no? So, Grace Jubin Fuertes Valora from Tabuso, Negros Occidental. So, grabe na. Abot ang Negros. All the way from Siquijor to Negros. Hope makabot po tadi po, no? Yes. Yes. Shikaina de los Reyes from Kaloya at tiki mo! Kanina! Grabe! Shout out ko Irish Kudira from Masbate. Wow! Bate. Ay ko igdag naon niya ni abroad. Pa-shout out idol Ana Marie Lozano from Carmen Cebu. Wow! An from Davao. Yo, wow! Grabe! Davao! Davao me. Alam niyo sunod! Jurel Tumapon. Care Lawrence Kuwa from Bacolod. Wow! Bacolod! Shoutout Bacolod! Shoutout po. Stephanie Marie Duquito. Dikito. Shoutout ni Amor Ann Idles. Shoutout from Toledo City. Vansh Villanueva. Oh. Si Razel Zako Salim? O Hako Salim na? From Tacorong City.
Jade Harangdon. Jensler Picante. I'm Mirindon. Ay, shout out. Ay, Katukayo. Jenaline Pablo from Carmen, Davao del Norte. Hi. Sangay. Wow. Sangay. Hi. Hi, Jenaline. I'm Jenaline. Zizi from Cotabato City. Michelle Ingan. Then Jim Ranyowa from Medina, Misamis Oriental. Wow! Shout out Misamis! Woo! Marmy Masibay, Alkino Analin. Shout out Masibay family. Gikan ni Army, ni Marmy, Dafun Masibay. Baby Glenslig Jegar. Jigar. Sheila May Yuson, Mary Grace Estrada, Mira Luna Tango, Mark Alvin Tamayo, ang baby koy ng Milagros Masbate. Wow! Na all, baby koy. Renegade Pau Pau, Jane, Diamante. Erica Balieno, Chacha, Leaflet, Charis, ug akong anak Pau Pau. Kai Kai o Aki. Aki. Hi. Then, Lia Colita from Lapu-Lapu City. Oh, Cebu. Sa to? Jolie Navales from Bacolod, Joanne Tagurakube, Johnny Zamora, Erica Balieno from Consolacion, and Kang Bert Brian Navarez nga naa sa Mandawi. Hi po! Shout out kay Berlita Pita, Den from Misamis Occidental, Charlene De La Cruz from Cebu City, Roseville Niepes from Barobo, Surigao del Sur. Wow! Joy Aquino from Laguna, Riza Marie Gonzalez from Negros Occidental, Vuz Aberia from Santander, Stephen Maury P. Dicot. Shout out sa Chicken Native Seafood Restaurant from Valencia, Bukidnon. Jan Alabag Banagan from Quirino. Ruela Dons from Ruela from Dipolog. Hi, bye. Ivy Tilio from Zamboanga, Sibugay. Wow! Oh, J. Valera. Carlo Gomez of Maribago, Soler Subdivision. Anderson Gerson from Iloilo City. Lime, pero gikan og North Cotabato. Hi. Juana Joan Sergio from Dumaguete. Hi. Then shout out din kay Marialyn Gegrimosa from Tagum, Davao del Norte. So shout out NHIX from Bohol here in Hong Kong now. Yeah! Wow! Ang Hong Kong! Hong Kong. Baka naman Hong Kong. Still alive. Joke. Abroad na. Hi po. Yo, shout out Hong Kong. Keep safe, guys. We love you all. Yes. Salamat. Thank you. Peace. 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 Ah, okay. Out. So wala yan.